Allora, quest'olio è ottenuto solamente da olive verdi, perché le olive verdi hanno una concentrazione di polifenoli molto più alta rispetto alle olive madure, nere. Ameriko 4 Čioki, alyvuogių aliejaus ūkio savininkas, ką tik mums papasakojo, kad šitas šviežias aliejus yra pagamintas iš žalių nesunokusių alyvuogių, todėl kad būtent jose yra daugiausiai antioksidantų. Queste olive vengono raccolte a mano e molite giornalmente nel nostro frantoio aziendale. Alyvuogės skinamos rankomis ir spaudžiamos tą pačią dieną po surinkimo. Normalmente il nostro olio viene filtrato, appena uscito viene filtrato e conservato nei nostri silos. Solo il novello viene imbottigliato così come esce al naturale. Įprastai 4 Čioki ūkis visą savo alyvuogių aliejų filtruoja, tačiau novello spaudžiamas ir buteliuojamas, va taip kaip matote, tirštas, žalias ir nefiltruotas. Devo dire che anche quest'anno le olive di partenza dell'olio di Alatri sono praticamente fantastiche e quindi tutti i profumi dell'olio che abbiamo sentito negli anni passati li ritroveremo. Il pomodoro, l'erbaceo, il sentore di fresco, tra l'altro per un olio che si conserva nel tempo e quindi abbiamo sempre la sensazione che l'olio è appena uscito dal frantoio. Questo avviene proprio perché le olive sono così. Iš tokių žalių, sveikų, nesunokusių alyvuogių pagamintas alyvuogių aliejus išlieka puikios kokybės net porą metų. O pagamintas kvepia pomidorais, prieskoninėmis žolelėmis, migdolais, tiesiog fantastiškas.